ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. 29 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ, шиносоӣ бо ҷараёни корҳои кишоварзии баҳорӣ, бунёди боғу токзор, мулоқоту суҳбатҳо бо сокинон ва ифтитоҳи як қатор иншооти истеҳсолию иҷтимоӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. намояндагони аҳли ҷомеаи вилояти Суғд, аҳли илму фарҳангу адаб, зиёён, ҷавонон пешвои маҳбуби худро бо самимияти афзуну рӯҳияи болида ва дар фазои шукӯҳманди наврӯзӣ пазироӣ намуданд. гурӯҳи ҷавонон, аҳли фарҳанг ва духтарони атласу адраспӯш бо иҷрои суннатҳои наврӯзи аҷдодӣ шукргузории хешро аз сулҳу ваҳдати миллӣ, фазои ободу шукуфои тараннум, ифтихору сарбаландии хешро аз ташаббусҳо ва эътирофи пешвои миллати тоҷик дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ифода намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар шаҳри Гулистон ба фаъолияти фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷи Сомон оғози расмӣ бахшиданд. фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷи Сомон дар доираи тадбирҳои вобаста ба амалисозии ҳадафи чоруми стратегӣ саноати кунонӣ бо суръати кишвар аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Саид Қурбонов бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар корхона 4 иншооти паррандапарварии усули бролерӣ бо истифода аз таҷҳизоту технологияи муосири соҳа бо харҷи беш аз 2 миллион сомонии сармояи мустақими соҳибкорӣ сохта муҷаҳҳаз карда шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар фабрика дар як марҳила 50 000 сар паррандаи гӯшти парвариш карда мешавад. тибқи технология ва қоидаҳои зооветеринарӣ, чӯҷаҳои зоти бролерӣ давоми то 45 рӯз ба ҳисоби миёна аз 2 то 2,5 килограмм вазн мегиранд ва барои забу истеҳсоли гӯшт омода мешаванд. иқтидори фабрикаи истеҳсолӣ дар як марҳила 100 тонна ва дар як сол 400-500 тонна гӯшти парҳезии парранда мебошад. яъне соҳибкорони ҷамъияти Ганҷи Сомон дар таъмини бозори дохилӣ бо гӯшти парҳезӣ саҳми арзанда мегузоранд. дар фабрикаи паррандапарварӣ ҷараёни технологӣ пурра автоматӣ буда, танзими ҳарорати дохили мурхонаҳо, тозакунии ҳаво, додани обу ғизо, иҷрои қоидаҳои зооветеринарӣ, санитариву беҳдоштӣ тавассути технологияи компютерӣ ва усули пешрафта амалӣ карда мешавад. дар корхонаи нави паррандапарварӣ 20 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. музди миёнаи меҳнати коргарону мутахассисон 1500 сомонӣ буда, муассис нақша дорад аз ҳисоби даромади минбаъдаи корхона музди меҳнатро боз баланд бардорад. тибқи нақшаи дурнамо соҳибкорону мутахассисони ҷамъият марҳилаи дуюми фабрикаро дар минтақаи саноатии шаҳри Гулистон бунёд хоҳанд намуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ташаббуси соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода, изҳори боварӣ намуданд, ки дар муҳлати наздик ин корхонаи паррандапарварӣ марҳилаи дуюми он ва корхонаи хӯроки омехтаи чорвою парранда, ки фаъолият дорад, якҷо ба як комплекси калону муосири паррандапарварӣ табдил меёбад. сарвари давлат ба соҳибкор дастуру маслиҳат доданд, ки инкубатори чӯҷабарорӣ, коргоҳҳои забҳи парранда, коркарду банду басти гӯшти парранда, анбор, сардхона сохта дар минбаъда комплекси мукаммали парвариши парранда ва истеҳсолу то ба истеъмолкунанда расонидани гӯшту маҳсулоти гӯштии алосифати паррандаро таъсис диҳанд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намоиши маҳсулоти корхона шинос шуданд. дар гӯшаи намоиши тухми инкубатсионии паррандаи зоти бролерӣ
9 намуди маҳсулоти гӯшти парҳезии парранда дар банду басти ҷолибу хоса ки дар ҳамкорӣ бо корхонаҳои паррандапарварию коргоҳҳои банду басти соҳа омода гардидааст. ҳамчунин анвои хӯрокаи парранда ва нақшаҳои истеҳсолию тиҷоратии корхона барои ояндаи наздик муаррифӣ гардид. зимнишиносоӣ бо намоишгоҳ ба соҳибкорону мутахассисон ва масъулони соҳа дастур дода шуд ки ин ва дигар корхонаҳои паррандапарварӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, маркази шаҳру ноҳияҳои фурӯшгоҳҳои фирмавӣ ва тарабхонаву ошхонаи таомҳо аз гӯшту маҳсулоти гӯшти парранда таъсис диҳанд. خب بینندگان گرامی یادآور می‌شویم که 29 مرد اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر گلستان ولایت سوخت با فعالیت کارخانه پرنده‌پروری مرغ به‌بها و سردخانه زمانوی آغاز رسمی بخشیده با شرایط کار آن شناس شدند. جمعیت دارای مسئولیت محدود مرغ به‌بها در دایره تنتنه‌های جشن باشکوه نوروز بین‌المللی و تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار وطنی احد صادیروف در مساحت بیش از 3 هکتار بنیاد گردیده دارای شرایط معاصر کار و خدمت رسانی میباشد. ضمن شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که انشاءات نوی پرنده‌پروری در مساحت نزدیک 2000 متر مربع بنیاد شده در مدت 45 شبانه روز بیش از 30,000 چوجه برای استحصال گوشت پرهیزی آماده کرده می شود. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه 12 نفر ساکن شهر گلستان با جای کار دائمی و معاش خوب تامین شدند. دستگاه و تجهیزات کارخانه جوابگوی طلبات استاندارد کشورهای پیشرفته جهانی بوده. هوای داخلی انشاءات با استفاده از تجهیزات مخصوص منتظم و به طور اتوماتیک تازه نگاه داشته می شود. کارگاه ساختمانی در انشاءات سال 2019 آغاز گردیده در آن 25 نفر ساکن محلی با جای کار جلب شدند. کارخانه امکان دارد که در یک سال در حجم زیاد از 300 تن گوشت مرغ را برای کارکرد آماده و به کارخانه‌های استحصالی پیشنهاد نماید. در همین جا با پرزیدنت مملکت محصولات کارخانه از قبیل گوشت و تخم و خوراک پرنده نمایش داده شد. در شفت کارخانه مذکور با ساحه صاحبکار یعنی با سهم صاحبکار هم حجمشان بینای سردخانه بعد از نوسازی مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات برای ذخیره و نگهداری 3000 تن محصولات کشاورزی و محصولات گوشتی پیش بینی شده. در این زمینه 8 نفر ساکن محلی با جای کار تامین گردیدند. انشاءات برای ذخیره و نگهداری 3000 تن محصولات کشاورزی و محصولات گوشتی پیش بینی شده. در این زمینه 8 نفر ساکن محلی با جای کار تامین گردیدند. بینای سردخانه در مساحت 768 متر مربع جایگیر بوده. در آن برای معتدل نگاه داشتن هوای داخلی انشاءات 7 تجهیزات زمانوی نصب گردیده است که این تدبیر جهت بی‌تلف نگاه داشتن دلخواه محصولات زود ویران شونده در تمام فصل سال مساعدت می‌نماید. مورد ذکر است که انشاءات در حدود شهر گلستان اولین بوده در آینده در دایره تدبیرهای سازنده شماره چنین سردخانه‌های زمانوی افزون می‌گردد. بیننده‌های عزیز و گرامی یادآور می‌شویم که سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این لحظه‌ها در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ادامه دارد و از جریان این سفر به طور مفصل ما شما را در نشرهای من بعدی برنامه‌های اخبار آشنا می‌سازیم. خیر خوش نمی‌کنیم.